Sinoć smo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti saznali ko su najbolji nastavnici u Srbiji. Danas ćemo ih i upoznati. Fondacija Alek Kavčić, Organizacioni odbor nagrade Prosvetitelj i Srpska akademija nauka i umetnosti predstavili su nam najbolje, a izabran je Mladen Šljivović, nastavnik fizike u gimnaziji u Zaječaru, koji je ovoga jutra sa nama. Publika je svojim glasovima na sajtu Prosvetitelj glasala za Mladena Đuričića, nastavnika gimnazije u Vrbasu, dok je nagradu za životno delo dobio profesor dr. Vojislav Andrić. Dakle, danas su sa nama Alek Kavčić, elektroinženjer, informatičar, naučnik, profesor i filantrop, osnivač fondacije Alek Kavčić i najbolji nastavnik Srbije za 2024. godinu Mladen Šljivović. Ja vam želim dobro jutro. Gospodine Šljivoviću, čestitam. Ovo je zaista velika i značajna nagrada, posebno ako uzmemo u obzir sve one nastavnike koji se trude da prevashodno lepo vaspitaju, vole, a onda tek nauče našu decu, pa vas zbog toga najprije pitam da li je to prva funkcija dobrog nastavnika? Ja mislim da u stvari nastavnik treba da bude kao neki katapult, neko ko bi pomogao učeniku da on ostvari svoje snove, da ode što daje. A to naravno traži da on prvo i upozna učenika, vidi šta on želi, koje su njegove interesovanja i onda da vidi kako ćemo sada dođemo do toga. To je neka otprilike neka filozofija, tako da se i trudim da budem što raznovrsniji u svemu što radim. Gospodine Kavčić, evo kada čujemo najboljeg nastavnika u Srbiji za 2024. godinu, kako govori ovo nekako sa lakoćom, pretpostavljam da su i drugi kandidati bili poprilično dobri. Da li je bilo teško napraviti izbor na kraju? Svi su bili izuzetni, svih 15 polufinalista. Izbor jeste bio težak. Teško je u velikom broju izabrati tog jednog. Jeste, Mladen se izdvojio, ali svaki nastavnik ima tu sposobnost da govori. To im je profesija, oni svakodnevno govore pred učenicima, tako da to sve ide tečno. I šta je odlučilo? Da li su to neke finese i da li ste vodili računa samo o posvećenosti poslu ili i o tome koliko je nastavnik voljen od svojih učenika? Sve. Dakle, i od učenika i uspesi učenika, vidite, i Mladen ima učenike koji su zbog njega zavolili fiziku, a danas su doktoranti na visokim školama širom sveta. Dakle, to je i to iz Zaječara, ne iz matematičke gimnazije, pazite, vi iz Zaječara imate đake, završavaju Zaječarsku gimnaziju, završavaju na École Polytechnique u Parizu ili na Caltechu, gde jesu njegovi đaci. Dakle, kriterijumi, pitali ste, sve se ubrajalo. Stav nastavnika, njegove sposobnosti za prezentaciju, ali i uspesi učenika, čitava atmosfera u školi i tako dalje. Ali da napomenem, ima mnogo ovakvih i sličnih primjera, da ne bude da prosvetu stavljamo u medije samo po onim negativnim vestima. Ovo je podsjetnik da ima primjera za koje se valja boriti i zbog čega smo svi ovde, zbog ovakvih ljudi.